ko e kautori se pe ke sio ke ai mi ai te na ro pe na to ha pasi wai pe na u pasi na to e pick up pe kautori ale le ki mala va puna o te aluha kau fa he kai ki ai ai la te u fonga e nga ki kai ke ta ofi pe ka ke ma o pe ai u hinga ko ai hat lockdown ni ke tau ta ka no fa ho na wa malo alo don pai mi o ko mo ni fo ki na we we ka la pe ko no fa ata ange pe ko tau fa ata ko ngai fa le ko lo ki mo ko ko ga ko tu wa ke ko tau pe ma wa se ni ti mo wa nga mo wi ki a fa nga mari ke ma u ngai me au fi ma ko e ngai family e tai mi kon yo fi ma wa ke tau no ma wa pa pa le wa ta o fi fa ka to ale wa ka tau pe he hala ki apia ya me to kon ko fe u le ba ko ha le ba me ho ko e ku mai no bi to pe ya ko me pe ala ho ko na break and out all e na no ma u ko hinga pe ko ma ko fi ma me to ko ni ko fi ma ha me vai pe ko ala me pe ai pa pe ki tau fai pe ai nga ko ni tau pe ke ta ofi ai se fono nga aki holo ka fai fa poto e ko hinga pe ki ai pe nga fi ma ke kai kai he tai mi kon ni ta ofi kon ke na no ma wai pa wai de ba fa tongi ya tau tol ai ke na tol kon wai ke o ki ta ke o te o ya ki ai ko ya kai mo wala me pe he pe ko ya o fa ha ki nuinu pe ko ha pele pe ko wala me pe ko ngai fa tongi ya tau tol ke tau o fai fa ta tau ke tu ko ko atu ko hinga o fa ata ngai me pe ni ko o fa tu ko hinga ko tai mi fa nga ta go ni no fo ma o ka kai ta vito ya kai lo hange ko wi ke ta ai ko tau tarang ke family ta e wi ke ta ko ni no fo ma ko te te al ki fa ko lo ko te al ki he mo e al ki pa ke ma me ase ni o pa de ke tau to no fo de ba si o mo consita ma o fe de ba na me to kon ni tai mi fa nga ta ko tau pe he wi ke ta ai fa ngo fu ai tau pe ta do no fo ma wi ke ta ta ko no practical ko pe tau pe he ko me ko fe ka ki pa mo e mo tu nga na mo ui mo na no fo ma o pa pe ke fa si o ke pa mo ba ko na wa fu o pa pe ke ho ka te mo ui ana e kai te tau o spe wi ke ko ni pe os ke fe ma pe ke ma mai ko lo me muri ke fe ma pe ke stock ka tau fa ri ko lo ke fe ma pe mo wala mi pe he ke o si ko ni tau ha lockdown ni o ke lava pe tau ki fa ri ko lo o ke ma pe tau fe ma o e kai ke pe he ke tau fe pe mo o mai e ko lo mo ala mi pe he me muri ko ye pe itana ke don pare mia ka ku ko ke le amo ispe ko se fo no ni ba aska pa ho ko mai le tio to nga TPC paro malo pito e pare mia ta pe ke feito na pe ke fatangan ko ki fi ka wa pe tau polo kalama mai no fo ki me ripoti ko ni pe me potna mo ui ai tu nga kwa ke tu nga ka ngata ma ke tau ka nga awe pe wa pe tu nga to la fo mo kina to lu ko na po ke be isolated to la ko ki fo tu fa ka pe pe boy va kai pe wa fa ka ai pure anga ko ke fa finga e aki pa mo nga ko nga hipot nga we ke na lava ke o mai ki na to lu ya ke na to ko ni na to nga nga we fa et mini nge ko kono tau he ngai record pe ki ono tana ki ngai te ta ngai ngau ko no fa ko kai ka no fota pe tau ka ngau ko ni po nga mo wi mo ka frontliners ki ono monitor pa mo ngau ko ke mo wi ka kai ko wi lo pa we ko tau fono nga to ni pe alu ke to la hiang pe to la hiang is pa ngau ngau i po nga mo wi ku ma ki na to he covid pe nge vai la si pe fa nga ta ange ke to hoko te ngau ka ko e anga pe e fotu fa ko ka pe mo e fe hu pe na la pe ha fa ka pe he ke ya ta imi te tau ke ngau aki mo ngai pot ngau ke he ke ngau ko ni ku o fa hoko ke tau ko covid malo to ke pot ngau mo wi malo pito kawen he film dile ya pit ka ku mo na pito e fotu fa ka ya ko si ta he ngai me ku e toka ngage pot ngau mo wi he fo I lockdown ko ni ku fama po he ka ngau ya tok tawe no lo ka ma to ka fa ko kai tau ngahi to la hi ko ye ka kai fe ma ko ke contact tracing ai ko si ha pe fa ka ko ya ke ngau ya ke pot ngau ko ndan ko te lockdown ko ni ke na to kon
ke ngahi leko te ngahi mea mo na telefai e na dole telefoni holo ke ngahi kakai pa lava pe ke vahe ai ngahi potungawe ngahi foi fika ke na hanga e na tolo fai hono mui no telefoni o e ke tunga kuia e family ko ia ke na hanga na tolo provide ngahi information ko ia ki he potungawe hanga ko fa ho ga nai pa no o mai ko ne tablets ke frahu pehe time ko ia ngahi data fai ngo fuang ngawe aku foi lockdown ko ni o fai si o metokanga ki ai potungawe ki he aku fa malo te i he fatalanoa mo fotu fa pau lele ke to kon ke tau ngawe malo alo misa moi le dio tonga Io malo pito e ki pale mia te mau e whainga maari e ke te ki e ke peni ke whapapau i hewi ke taha koe ni o e loka whawhanua i hewi ke kaha u. Hoka tai pēr ako pa mi api whawhau i he le te opa mo e televisione. Pea whoki mai kei mo e form 1 opa mo e form 2. Pea koe wakai pē taha koe kau whai ako koe koe ku na whakahoko whatongia i hono whahoko e polo kalama ako koe pa mi api. O wai ha whahinga mea ofa pe ko ha whahinga monu ia o kunau mau i he whahoko koe ne ngawe makehe koe ni pea koe ki whia ilopia ka pau o piai koe ha ai tu unga koe a kua o ki ai he mahino ko a weni ki he mahina taha no whahoko mai polo kalama ako pa mi api. Mala o pito e paremio. Mala o pito e tari e pe whiu papui mui i o whae si o ki ai ka hange koe hazard allowance. E kona tolo ni ki fai fatongia ma ke hea me na fatongia pa udeva ke na teu ke whakarere polo kalama ma ke he ki he tau be here ki o pe ko TV pe ku mo ne puto pe ku over na pa we tau be ku over ke he ne ngawe anga mahini pa u ia ai si o ko ni kai ki ngata pe headset pe ha special allowance ko winga pe ko na fa ko fatongia ko ni Pa hoko kone a komi a pi nai ange ko ula ne nai fa maro ia ki foi a tol kone po ul pa ul mo a hon ke fo mai fa nau fa ma po ai i lo kon pe ko ha tu ma via ya ko o se ni weekend ni ma alwen ke weekend ono pa hino vi to pe he kai ke tata o mo weekend ono ko i lo ki ako e ka ko fa nga mali ko ne ma ko ne a tol ko ni ma hino i ko ha tu ma via i ko ha nga me ma ke he kon ke fa he ka fa ya ko mo nga a pia ko ke tau pe ke toho mai ke whanau ke atu unga au whawhia maari a ange ko tau sio ko ke tai ni mi ko tau lele ko ni apau e lockdown ko ni pe apau o ku ke la pe fika te tau to ai mo wike ta wike ua pa tau ala tu ke va ko ke pi ki ko ni omicron ni pa tau o se ha wike fi pa hol ai tau sio tau to le ka mai na ua mai na to luia e ke ala hoko hoko tu pe ai palpare mai ko ni ai fie ma ko ke fai a ko me api ai leva we leva ai fakau kau ka mo tokanga make ai puleanga na au hatu unga ai tau pe mai na ni ma mai na no ya la mole ai foi ta wa ko e ai ko fenga me pe he ko ai fakau kau ke ai ko ha leva ai fonga te tau fali liwa e tau fonga ko ke lava o ko tau pe he pe se te va no ke hiva no o ngahi me kon ton ke ko e fa na i loki ako ai na mau i ngai hango lau foi a tonu ko ni ke fa ma po ai ta tau te fito ke fo mo no mo fo fitu ko nga ko na te CV ko nga IA mo ala me pe mo na ofisio fa ki pe mo na ko fa ko ma wa nga contact hange ko figa telefoni ma wa nga hand out ni te wa kon ke ta ho atu pe malo e fe ko ya ki ya ko Ia malo pito e palemia kai tu pe ke hawat mo ki se hu eta ko ni ki he tokoni palemia ono pol stay hange ko me aku whakaata ai tautai ko lawat pe ma ha ki me tokon pa mitahi pe akla pito ai kau tautai o kuna fetu taki mai ko e fia ilo pe nia ko hi ko tai mi po uri ko ko ai fa tap tapui engo fua nai pe ke na ulawa ki tahi fa ko e na vankiama pe ko to pe ki tahi i he time ko fa ta ko ia i he aho malo pito e ton palemia tai ta ga pa e fai aho pe ama ta ko sai ke tau to sio ke ka ko fa mu fo ke tau ke me ta ga pa ko o ko fo ke no me ma ha ke e ku a
ai kapag pong ai kapag ito muy foi mamaha ko henda foi mamaha ko pong ia au pito pati to gal he sia pika sai te kapag ito make te me ho ko ya pe mai te fasio ke ya ta ki temi malo pito ko parpare malah ko age ko me ko to ke ton pare mia hono to nga ko kakai ke nau tau hi ko ke tu ko ko nga apa de nau le na to ha checkpoint dang ai ke wa lo kita he po uri ko fo ke ilo pa wi ke muy pe ko ni al ki se ia ka pa ha dang ko tau la ko ki al ko ni na to ang ke mi sa mo wi al ke pharmacy ai ala pe dang ai ko lo ke pharmacy ba so ya ka dang ko le al ia ke apike ko fi du ke ai ko po le la ia ki ka polisi mo ka so tia mo ka polis fa ko lo ke na monitor ape mo ni ko ai me ko pare malah pe fugia ko ni hono tu faki holo la resi ko fi alo ko he tai mi o ton ke o fa o lai to ke ngai fe tu ke ko me ko fi ma o ko pe lava ke tau no fo ye foi tai mi no ko tau pe wi ta ko ni ke tau lava ta mo fu na lava o fa ma po lava o fa nge ko me mi sa mo wi ko ha ko he ngai fa to gia no Tracy o ginau tolu primary contact la mia pe ke tau ma nga hafu au to tonu nge mo ti ma lo ko mo ni pe ma pe ko ngai mo wi na ki tai mi ai na ka nga we ke na ki ma lo he ko tu e ta ni mi ta fe tu ri holo pe no tu al me so contact tracing ke so contact tracing ma ha nge pe ko mo tolu mo au o ko pe tai mi pe ma ke na ki ma lo na la va ko wi ke ta ko ni fa ma po pa na ki malolo na ko foki mai ko fresh ye tau ho pa tu kon e ko foi le ni lo te tau fita gai ko mo ko vita iwa io la malo peto ki pare mia ko ki feu ko ni ko ku lava tu pe ti fa hoko mai ko Dr. Reynold of Noa ta faki ko na ko fai ko a hi ko ki api ange ko lave mai ko Dr. of Noa ko pe ko kakai pe ko sia ko kakai ko fu fe ma o fai a hi ko ki ai ko ki se hui pen no fai así e pot nga mo ui ke to ko la hi ko ka positivi pe ku la yange ai kakai ko to mama ko positivi ka na to i he kakai ko ko to mama fa e ko si o pe ni equiparemia ki he kapal te tau frata ta pe ke fonua ni hi o i muri au to ko omicron ko ki na ki fonua o kamata ke o kai ai tunga he na feo hi ko me omicron o kamata ke tuwanga te fangi frata tapu ni hi ange ko nusila o kamata ke tuwanga kamata ke me yava na boda ko le tu pe ha palani po foi projection ia a pot nga moi ki ha foi time te tau sio ko ke ki kamata ke ki tuanga te fangi frata tapu ko ni ko hinga o ki me lahi pe ke to mama a ia ki he tafaki ko mo kon malo mau bito lala ai feu i mahoinga ko ni ange fo ko ngahi press conference pe ko na tau fai o mai ke ahon ko to la taha ia o ku to ma ko ki ai aya o to ko taha fe no ngea ni manoa o ku na home isolation be na to bi ai api o to ko te o no hiva pe o ku i he isolation i he quarantine facilities hage ko ku fa apa ne nai to ko wano ai kalia to ko ono i mua ko na to luia ku e ka tu la ve ngofua ki na to lu ma mo e ngai matau hi ki na to lu he ta u matu tu ate pe he ta u ono ni ma fai ko ki o nga ko na to lu ko tu la ve ngofua hage ko e algo e tai ni me ko la yang fo ke fika ia lala e lahi ai pe o sia ki na tolu ia ko tu la veang ofua hange ko ki na tolu ku ia e matau fa ta pa mo e ta motua ai ko e neongo ko lahi taha o ku o to ma amma ko ki na tolu pe kai ke fe mau ki na to ko fale ma ka ko alwen ke lahi an ko ne ke si ko he tai ni mi e lala e te tau fe tau la tau tolu ia mo e
kinau tolu e whema o e tokanga make he koe ki ai. Na uhinga e kotu koe uhinga a Dr. Reynolo koe ane nai ke contact tracing o ku e priority kinau tolu koe ni koe o pula vea ngofua. Ngai familia koe ai kau vai ngai familia koe ai kai ngai matau. Ai ko kinau tolu ku i he tau kinalo mo sayangi pea o si mai hu malu i ko kinau tolu wha atuai e ngawe ki ai. Pea neongo lala te au tolu wha koe ne kau ngawe o ku ai potu ngawe kunau puke pe kunau isolate ko ngā koe COVID. Kau ku ikai ki ai hataha ia te kinau tolu o ku puke lahi ke whaha tokanga makehi ki ai. Ko te whaambeo ke whakahoko atu koe repeat flight koe nei hau ko osi. Nei kau ngawe pot ngawe na nau fok mai mei fisi, fok mai mei nusila, os koe nau i MIQ, ku nau foki mai o tokon ke ngawe. Ko ki nau tolu koe nau lotonga i MIQ ko e ni o tolahi ai kau toketa, kau nes, iai pa moe kau consultant, pa mei he WHO, kau iai pa moe kau ni ihi pa mei SPC. Wai kau tonga ngau he SPC, kau ai Dr. Luis Fonua, iai mo Elisi Vanat, ko Sunia Soakai, iai mo toketa ma he consultant me WHO, o nau lotonga he MIQ he tainim, he te nau o mai koe o mai ke tokon. Ka ko whamalola he au ia ki he katamoia mamani koe SPC, ken haunga whakawhainga maarie e kau ngau e koni ke o mai o tokon. Ko nau tonu koe ni te nau ata mai he wikau, pea te nau tokon lahi ki he ngau e. Koe kau MIQ koe i kupesi, o tokolahi e kau toketa, fok mai me fisi e ngahi training na nau o whai, ko kakato e nau ngahi ako, pea nau foki mai, koe kau nes, pea te nau tokon lahi ki he whahongo whatongia koe na e potu ngau e. Mahalo ko e ki tari pia ko ho wheu i lalo, malo. Malo, Misa. Marian? Ia, malo apito pa, malo e maa whakamari e. Ko e whehu ia tu pia, o hinga whuko e aho kotoa pe o ku kaka pe ai ka postivi ia. Pea o ku uiai ai a kakaeni i o ka postivi pe ka koe uhinga whuko toki maa upe i e taingong nau tesi ai. Koe whakamari e koe no tu mai koe whamasimi ngai kliniki ano whatau mai ki tu ai red chest. Pea o ku fotu ua tu koe whehu ia, pe o ku iaha tokara makea e tawhaaki koe na biram la tu mo me aki hono pure i koe ia, no totongi koe ia ai red chest i ngai pharmacy. Ka te e whoke ngai business e o nau whaamu ke nau hu mai ai red chest ke whakawhaingamari e a hono mao he kakai i hono whakatau over the counter. Ko hinga ke tau mao katoa ngai whika. Ke ni ihia ku nau puke ka ku ke ngai uhinga whatau taha pe ke nau lava toai o tesi ke mahino ko mao nau tolu. Koe whehu i pe pe lava nai ai pule anga ke nau sio ke ta whakoe ni ke whakawhainga maria i a ngai business i koe au nau whahu mai koe o ta mai koe ni ai red test. Pea wha o si pe nai toki mao mai ai ane fiafi a whaofisiale me mita koe poate koe ne ai ngai business e pule anga. Koe eke at peia ki he tawon palemia ki he whaunga koe nai whiria kau me mita koe ni poate. Nalong. Malo, Marian, te utari atua e whehu i koni whikao koni mo e wepites. Pea ko kolean ke CEO ke whamaala ala mai e mea koni whikao atu mo e hu mai koe e he pharmacy mo e whehu koa Marian ke hu mai koe he ka ngai business. E mahu inga upito ke mahino i he kakai e whanua, ai mahu inga neongo koe wepites ka kuia i pe lao, ke mui ki ai ka kokolean ke CEO koe ne ai pot ngawe, ke ne whamaala ala mai e whehu i koe ia, pia tokuanga whakamari ki he minister koe ia trade, William Latu ke ne tari whehu i hoko koe ia koe a Marian. Hola, Vito, minister. O whakapena whatapu. Koe whehu i mahu inga eni. Koe inga he koe hu mai koe ia koe akau.
kawai me medical supplies, kawai me ngahi mea au siwi ake sino pe tangata, kawai kufapata bo me si feitama ko me siwi COVID. O kuliska to ia he koila ko ia ke he wa ko ia kai kolo ko ni ko Therapeutic Goods Act ai pure anga. Pero kulisna to medicinal drugs. Ai pe ko medicinal drugs o ku kone tu ko lao ia ko ke ai ha pharmacist. Ko to ko ta ha ko si qualified pharmacist tongani. Kene hanga o toka ngai hono o tamai no tauhi pia mono ufakia awa beke nima o kawadami nga whaitoke. Aia ko ne tu e taimini o ku ebe foi ko tu ko ai nga medicinal drugs ko foi ake sivi kawai massive COVID o ke mau pe ke ai pharmacist. Ne se nga foi ke mai nga retailer e ko mau advice ki ai ke na nga ne se nga foi ke mai nga retailer e ko mau advice ki ai ke na nga foi ataha mo pharmacist. Kene hanga toka ngai o na comply me nga firma o ni alam. Pe auska pe toki ka na import permit. Ai o si o gabi fok me mafai o minister ke ni hanga o fok mo fo ke list fa hinga medicinal drugs o kau ke kau ke list fa no ko na ta to he time pe ni emergency. Ai o malo tonga ngau ki ai fa ta hape mo ma timi. Wa ta me ka kai ko na o fenga ke fa ho mai nga I kolo ko ni. Ko winga lahi pe no monitor pe he. E ko feka taimi fo ni o lahi au pito ai e fa tau ia nga himea o kai ke safe. Ai ko taimi ni au longo mo o ia ka counterfeit producers. No produce na dole nga himea sivi. Ta ko e ko ke ne sivi ko viti kai fa tau ia nga fo no da vito ke esia. E ku e to kanga lahi ke taimi pe ni. Kai ke ngata pe me sivi ko viti ka o fai to COVID. O ku tau e nga I pharmacy ka kai be ko ka pharmacy ai ko winga la no fa foi lao o ma ko gi fa mala la pe Mr. Okay, la veta o ke ko fa mo ko se hui se ka pe mo ka tare kita o ngai pote na si advocate press release ke ka tare kita ko te hui pe na ya fe mau pili ko pe fo ke lisi ai public enterprise na list pe me mo ko ai kakai na no interest I he tare kita ya to pe me ai fahinga me list ko ni u kakato ai pe na profile na tol mo u pe pakakawat leva mau tol pe mo ko ke ka kwate ko ni mau tui e toko ni ki he tau mua ko e tau mua ngā ko e ngai puate. O ko e lao ku asia e tau mua ngā o pe ko e tau mua te fito pe ko principal objective ko e ngai puate. Ke whakalele whakapisinisi whakalele ai puate ko tope. Te ku mākai le vai ko lea ko profitability pe ko e tupu whakapisinisi ko e puate. Whakataha mo efficiency pe ko e o efficiency te tala vida toria o whatonga e whakau atua I ngai service ko provide e ngai poate ke whakapapau I o kusai e ngai service ko ia moa ke tuunga ko o toton ke au ke ai ke service ko ke he kakai. Aia ko principal objective ko tau mua te fito ia o ngai poate. Ko whiri ko o kau poate o koutu I tai te veiu au kumaha uinga au pito ki he pure anga ke nau whiri e kakai te nau tokon ke ausia ai tau mua te fito ai ngai poate ko nau kau ki ai o te hu mo self interest o te kau ha mea ke ko nau o ke interest ai poate ko ku nau o ke tokangai ko ai ko nau huat ko ia ko nau tol te nau whahau ko policy decision e tokoni ki he pure pe mo management e no whakalele
o ngai po te mago ki tali pe Marian malo pe malo don palemia mi samoi ke loki ko ni to la hea la mo ne ka fa ngo io ai ba mo fe hui kau ngowe o ku lele pe ai polokalama to kon ni palau kon ko ai put ngau ngowe he no tonga ko ya hokat pe ki ai pe me hinga hi business ki o ku mahino pe ngau e pule anga ko ai pacheti covid ai ngahi put ngau ka o ko na ha kau pe me he pule anga ki ha tokoni kapai alwa te lockdown ko ni pa to ko atu ki hona wi malava ko ya e fangi business ki ke na o ke lava pe o lele pe ko tol pe ke ai e pandemia ya na ha to fa ngari pe he ni pat mal tolo ai ngai ka ta media e ke ka u ki to fa ta sum pe mo ka fa yo ngo pa te ki hoka to pe pandemia ya mere ke tafaki ko ni ai ki fehu ya tu e falaite ki he National Retirement Fund penos fa fe tu taki ke fa tala no na ko ki toko ni ke kakai e fonua he time lockdown ni malo tu ke tale da palau palemia io kan mai ko to ki hoka to ki la veta ke palau i kai ka ke te fai palau e tokon palau ko fa ko le pe ki foi loka ko ni ke tangana no ma o pe te alu holo palau mo me te kata to ki hoka te si o ki o se ki foi me ko ni malo alo ton pare mia ko tu ko me ma vinga pe ke tau ki fa tanga ta pe he wi ke kon ka hoko mai pa tau to ki bakai ai ki tona ka au pe ko ha me hoko ko ki ai fika ko ni ke fa ha tau fa ta sum pe ne ka io o kai paran pe ke to fa atau fa ta e wi ka au pa mal ko lu pe mo fa laite imagino le vai ko ha me hoko atu i he wi ke hoko mai ko ngala i ke tau al ko no wi ke ta ke to na ki o ko pau le va o ku ya ha fa le me po ngai mo wi o fa fi mari ke fa ta ke tau ala fa ta le va ai a to na ki ke tau be ke ava u fa le ko lo ko nga ke restock kai ka kai pa tau to si oi pe fa a hoko atu lockdown ni pe kai nei winga pe fa kau o ku tau lak de le so wi ke ta ko ni si o ke o la ko no le wi ke ta si o ke tu nga ko fon wa mo ngai family he lockdown ni ata fai tu ni le va no ho kwa tu me ai ka le pe ngai sum fa ta pe ni ke ta ho kwa ko ni ka ha nei doi ka fe wi ke he la mo ki retirement fund pe kata ki e ki pandemia me e ke tu ta no pe mo pa mo office ko ni atenis ni ale o mai ai ta ko hinga ko ki na la va ta ni mi ko tu ma fa lao o National Retirement Fund o pa ki ne fa fa nga mali ia ke to he ka me mi pa ha ko ngai na se ni ti o ke he ia pe mo retirement fund kon ni atu le anga ai au lava fo ki ange ko to di fa ta ko ni valungia o ke ala ko le ki ai ka me mi pa ko ni ka nga fa pu le anga ako tafake ko ni private sector and national o ku fatata ki he fare ko mai o ikai ke na lava o fa ata ia ko nga pe ko tunga fa lao ka fa si pu nga ke na lava ha ko nga o lao pe regulations o ala riliu ke fa ha ta no pa mo poate ko ni ko nga pe mai no to pe to lahi ko ka me mi pa o poate ko ni national na firma o to kon kange ko ya ko ma ko e ka me mi pa retirement fund po malo se ave ko ki tana ke pe ki fe ko na fa ha ko mai e we ha to ko ne pure ana ki na business si ta mi ko ne lockdown o ko lo ton fa nga we ki e fa ta ke ai ana ko ma Africa wa ki ke fa ka to ka o fa nga o ke pure ana ni fa no sio na la ma to kon ki nga i business ki i lo to no nga i business lo to mai e fu lockdown mi ke ta ko malo ko
ko me ko ke ta pa ku ke pe ne mi sa pa nga o ta mana ko ke ahon ke hiki la he lolo ko nga pe ko ngai par pare mai ma ba ni u lo to nga ho ko ai tau ko ni Ukraine o ne ha foko ha ke ai mau inga ko ne lolo ke o lunga pito pa ku o hoko mai ki tongani ai algo ni o mama fange lolo pa ku hiki ai ko ni lolo he aho ni pa o swa hoko tu pe he mi sta ko ne le pa mo fara ko ekonomika ai nga hiki ko ni o mana ki ke fra hoko pe ku he ko ki mu mai na ni o sio ki ai uhila ai commission ko ne uhila sio pe ko ha ene ai me ai ala hoko ki he totonge uhila ko nga ko hiki ko ni ai totonge lolo papa ke me ene bisa pa nga pa to ki kau mai ki he tanga eni kau ai to ka ma ke ki ai puranga ai tu ko ten ke bisa pa nga ke to ki tanak mai ki abe fatabu el premier ma konferensi lagi pe ko to ka na ke business ko na go at pe ek misale ipa ke tanak pe ya ke nga to ko ni oglo to nga fakahoko fakawawa he puranga ke nga business ko na uesia i pa mo ngafi pe ko fakaluku fua ai pe ko atu pa pe ke fa to ko ne puranga ka ku me pe ke lava o ke tau fi longa ke ai ko pe he to ko ni ko to nga hi business makatu nga pe he vi fakapanga puranga ko to no me ai pe ku ko hi ko nga hi fakatama ke ko nga hi tanak pa anga ko ya puranga anga maheni ku pau ke holo ya kilal pero ku baho inga ke tau uno fakata tai tau be ke fakasi ia ai wesia pe mo lava ke holo ai vi nga u nga hi businessi pe hange pe ko me ni sa leipa ko ta ha nga hi me fai sio ki ai pero ku baho inga be ke puranga ki nga hi wakai fakalukfua hange ko me ek paremia ko hiki ko ne tong lolo pero que me toca ngalahi ko hiki ko ne uhinga ko ke hiki mo totonge uhila pero o fai sio ki ai fai nga kata pe mo ngai ku pika waki ke lava ke fai tudun fakalufua ke toko ni ko to ke fonua pero ke figa olwa ke pe mo ngai businessi pero mo amanak le pe toko ko me ma inga hani ke me ai ko ngai hiki ko ni ko ku ke tablava pure i loto fonua ka pau ke fai nga we pure anga ke nga ke nga me ai malava pe mo no i fakapanga ke ne hanga o tokonia ke we fu sia tamaki ai lere ai nga hi businessi ma ko me pe fu winga ka ta famore more be he tua ya tu no fai mo tala ke nga fai ki ko ni ka ma winga ne pe ke fakakata nga we ke ton fa fu pure anga pe ke alu lelei tai bi ko fakahoko ai ko ki me fa si be para mia ko to kon be ku hange ko ngai me na o ka ke le mete pe mo e pika akta mo ta nga hiuta i wafu ko ko be ke to kon me pe nga hi mitia ke o ma hinga bite ai lau nga ko pe mo ha ai ka kai fonua ka to to ko diang ke mai fa ki fa foi tu ke lava o si o filelei ai ne hoko pe mo me ma hinga ta ke vete lelei porque o sea no vete ku o fie mari pe lava talia nga hi tokanga ko ya ke nga hi uta ko nga hi me fa foi tu yen pe ku ma inga ke abele ko ya o te mo fo i he fitu tak maka ke mete ata abu to pe ke mete ke ne hanga to ko ne to nga hi mama hi ko to pe mo motuani pe la nga hi la wa mai ke motuan ka ulava be ke fa nga aki ma ka ofisa ke fa no to ko ni ke fa ko le Kogi tanah ket pe be mo fa malo bit. Halo Mr. Bang Anak. Ya, malo ek pale mi ma fa ngali fa mo ko mo ya tu pe huga lala ke vahinga malo lo. Kata ki ko tu fa to ngai fu ke to lahi ai ka ngau hesik ta ta ai fa ke he ai lao pa mo fa ngali ko angi ke kau ngau fa pule anga pa mo fa ngamari kon ka ma to le ka singa hek to tau ta ke mau ilo pe ko ha hinga na ai ke pe he fa ngamari ka ko pe ilo pe aku pe lava ke fa ya ho no li ku hana fa le de hek sai ka ngau fa pule anga nga hilo ka pe ni nau ke lava na to ma na ngai pa henga
mau to ko ngai sektor tau ta ke ngai ka ta ko nau o ku ke te lava fa le business ku ke lava ma ba he ai ngai ko hange fa to ngai e pale mi fa mo hange lao lanu ai ngai lao fa lao ke mi ngai o tu ko ni fa nga mali a mo to le pole nga ke lava ma fa nga mali te tau ke mau to ko ne sektor tau ta ke hana ha to ko ni lava ke pale le ya ke tu ko ngai ko ya kata malo anau usisia tu nei tau mo lau lanu ai lau ko ini anau pe lau ni ai o sini tau lahir ni no foto pa ko unga pe foke tau mo ko ni o retirement fund ho paanga ki ho retire ke na ko uhinga tatau pe tau mo tatau pe ai o ko lau ke lau ko ke retirement fund pot o ka nga fa puleanga ka wa policy mo me pa ke pe pa mo lau ko ni ki private sector ko sector tau ta ha ana spai pe ho no consult ne fa no ta no ai la hi fo hu fa le ale wa me ke tunga a ho ni ko to ya me ke a ho ni o ya le vai ko ai fe huia o tonu ke fa ata nai retirement fund ko ni ke ka private sector ke fa ngo fu ke o mai ha ki se niti me na se niti o i he fund ko ya ai pa ko fa ta ko ke fa le fa la mo mau o ta mai i kai o kai ke ngo fu ko la o le vai ta ha retirement fund po ti ai kon ke ka nga fa puleanga o ne o mai e ai fa nga mali ke lava ko le ka me mi pa pe tali he po ate ka fa ata hanau se ni ti me nau akau ni ke o mai ke to ke ko le tu ai ka me mi pa o mai ai ko na process time ke pe ngo la ko ni pana fa be ta no ke ko tau mua ke ma ha ki se ni ti o se retirement ni pana te frahuai fa ki kupu ko ni o lava ai lao ya kon ke retirement fund ko o lava fra ata ke ma wa se ni ti ka ko lao kon ni ki he ngai business wa tau ta ha o ko ki asi na lao ha ngo fua ke to mai ha ki se ni ti ko tali pe ya ke to retire pe ke malolo pe te no fo o hinga fa fa le mahaki ka ke to ma wa to ha o ki se ni ti ko me ya ai ka ku ko me ni ko ke tu no e puleanga o fa si o ke ta fa lao ke finga aki pe mo fan ko ni na lava o aha di riu ke fa nga mali e ngai ko le pe ni ka malo ko net be pare mia ge me ko ya ko na fe loto ye ka me mi pa ya ko o retirement fund da puleanga ki fa ton ko ya na lao ko me ke fa ya ke fe loto ye ka me mi pa ko o national ke fa fa ton no lao ai ku pa ke loto ke ngai siasi pe mo ngai business ta ha kai lava ke fa ton ai lao ku pau ke fai consultation ni ke mai no beto ke fai malo Mr. Lau io ada ke feu na ngari meri e tau programa ya ni para halo ke do chiu do ai ma hi ma ni mata pada famalo he ni ka fa ngom famalo tu ton paremi mo ho mista ke mo lava mai ke fa ka to tau ki programa po da no ko ya ho ni vai ha de ngai formatal me puleanga mo ta de ngai feu dia mo tol ko fa ngom famalo te ke fa mo fatongia no inform o fa ho ka tu ke ka kai fonua ngai formatal ton ke fa ke na tol ala de fito e tai fa ngata ko ai covid ta iba ka uma foki ai tau ki langa ha ke ko ni me tsunami ka uma foki mo nga fi mai no to pe ko wi ke ka u ka mata ko ne to na ki tai fa ta ko nga kono ta ofi pe to fa ha fe fono nga ke holo pa ma wi ngai hange pe ko me wa ma hen ke ka fa ko nga ke tau ta to nga ya tu tau ngai wa henga ya ngai family te no fi ma ngai to ko ni ko tu ko time le yen ke tau fetogoni aki ai he taimi whaingata pe ni ke ua whasisi ai ano tau pe ano mau i ngai whare i ngai tūtū ni koe ni
wa mana ke tau hoko ko ki wi ka u ko fa mu ia e osko wi ka u e ma wa ngai fa matala tu nga ko ki ai tau positive cases mo me po ngai mo wi ka fa da tau ke ngai fa le ko ia e fa le va e fe me ke kamdeti ke mahino ai pe ko ha hala fono ai hoko tu ai ai ko tau kamata ia I he au sapate ko ni I he lima ai whakatap tapu I fo ko ni pe ko taimi ata ko walu pong ke walu e fia ai ko taimi ata ko ia ko me pe e ata ki al fai ko al ki fari mahaki pe ko al tesi pe ko al ki pharmacy ke ma wa fo ia ka pe ko wala me pe ko to ngalewa ai ungahi me anga maheni na tauanga ki ai e kai ke to e whakata ia ai tapu ne wharikoloa tapu ne panke panai ai whakata noa mai whewhe wahe koe ne kau ngai whapureanga whatatau ki he whamatala me he potungai pānga tēnau whenga ke prosesi he ahoni ko hinga pe ke tokoni ke panke na alawa o proses kai toki tapu ni koe ni ai ufatongia koe ne panke koe ni ke hui kahau kai lawa pe o access I he kau ngā awe online ai ngahi e tau pe na pe account mo me matu I kai ke ngofua o ke ATM mo panke I hui ke kahau ko ki sama pe e tau pota no ko ni e pongpongi no mai ke hatani ko e fa malo ma ke he toi ka motol ko to fa ngo pa ta mo no toi pe na ke weekend tau hanga ki ai pe mo e lockdown ni kahau kai pe ngai me mo to ke mo ma pe mo ngahi fika fetu taki ko le pe ni ke tau fausia ko grace to ko sisu klaisi o ka mai fe la mari ma no ni ko ya ma tolu no na hi ka fai pro ta amen